Abantu bohlezi bekhohlwa konke okuhle okwenzayo mhla wanephuthe likwehlelayo. Ngisho ukuthi kikho konke okwenzayo ungenzeli bona ngoba kukho okubanelisayo. Bakubhekile bona kodwa bakubonayo ilokho okukuhlulayo. Ukuhlale befuna okwrong ngento iyona impilo abayiphilayo. Uma kungalungu zama labo kuwa bayotsibekezela ibona kanye abakuhlekayo. Baliphethe lonke usizo kodwa bachaza ukubona phakathi kwesibalo sabantu abasokolayo. Ufakazi balokho abafuni nosizo kodwa bona futhi uma usuhluleka bafika bazokwahlulela. Ngizothi kuwe esilonke ukujabulisa okwenzayo ungavumi ukuyekiswa ngabo. Ukubone mose ukuthi yonke into ngaphandle kwabo yenzayo bayayigxeka inconywa kuphela uma inesandla sabo. Ingakho nje kwinto iqalile uwedwa sebefuna ukufaka neyabi imbono. Bazosuka lapho bathi phila nje ubuhlakani babo no ngithi mina bezwe kodwa ungabalaleli. Bazokulahlekisa abantu phela balwela ukwenza inhlekisa.